Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Khubor bagi pedang sobhai pi shimat Khubor mentaga janmit. Nginya pashwa shimat Khubor naga Jylla. Yupur ke East Khasi Hills District lepen ngat hapo ke section shispa khandai jong ke BNS baraki weki kendon jong ke Motor Vehicle Act ke bede bar ke jung thmu ban penyap persya yu parmen sangma ublah tenra daga kari marti 800 persya yagi arngun kistamla pule kenthei ke skol ba nehu hakat nyotruk Naiwieng arajar apusan hakapor ke bahnyo shiteng janmit. Ka rural social outreach kepada kenhun jong ke balang Presbyterian jong ke Jylla Presbytery berkesnat rekam ke bahap hapok ke jingpet jong ke social economic life development Jylla Presbytery hakat santri Naiwieng arajar apusan kelap penlong ke free medical camp ban ajing sumar bat sam dawai yagi pat ba ha Langsia Presbytery Upper Primary School Langsia Senteng Mausen Ram Sin RD Block East Khasi Hills District. Ka Public Account Committee jong ke yung dorba tauan ka let tokit haki Southly ki hospital ki bedan hanang ba Shillong haka bede bat ki jing pentrekam ya ka mega health insurance scheme. Kena kenhun dalam khamat the chairperson Kamiani di Shira ringkat kejing sendar lang jing dekot let rong civil hospital Shillong ha Ganesh Das Hospital hani Grams Hospital but ha Super Care Hospital penyekran bagi bor penyat bagi nompet ya ke MHIS card kenang ban snotho hadukat no lapin trekampura ya kani ke scheme. Senior Superintendent of Police Karib Hoy UVS Rathor ringkat bad ki officer pulit lembat ki pulit langrut kelahir biang syasurak ban penlong ya kejing talasi ya ki kali hasurok ba National Highway 6 hakashnong umnget Ribhoy District hakajing talasi ki pulit lalap babun kedong nyak kali kedang penken ya ki kendon an dak banyak kali hapadeng kejing buat kiat kibam pedan kam ya usit bel bat khamtam kejing ya kitrok na kibenta kaman jong kasturok ba hakajaka bakinyat na kibenta kadiang jong kasurak. Kat baki pulit kedang penlong ke jing talasi ki kali lawan ko ke kali kepada yu registration number AS Arsan C Sausan Arsan kabla pendat daga silencer ke basawa. Hagajan mi sngining kong khatnyo tri Naiwieng arajar arpusan. Ko ke kali belanya da unang apahara talit rat ya arngut ki kena puli ke skol ba Northeastern Hill University. Hagabak lamin saujur bala penkit no marmar Nazareth Hospital. Laong ba kanig laja hakapor kembahnyo AA bak ki pulet la pentep bak la kemno yo nong apahara kanig skol ba nehu beranya buat ya kemartika. Uba planning kong tau berde upasan jong samla dari tengen pok dukai kasamla kabla pawis nem karta kabla men saujur hakajing sya tenra hakakali marti haplau ko skol ba nehu hakajanmit kakatnyo tu Naiwieng arajar apusan. Uloong boomla satya bermudur ya jinja accident kabla pinsngo sik thang haru kata ya ki make pa bad ya yeng kesamhi barakoi uba duel dhar ukpa jong samna Stephanie Shadab kabla arpos nem karta kabla men saujur haga jing sya tenra haga kali marti haplau ko skol ba nehu haga janmit kakhanyo tu Naiwieng arajar apusan uloong maka kunjong umenta klatib briu hendak don ha intensive care unit ke Nazareth Hospital Shillong. Kena samla, kena besar hakashnong Madan Kinsau, mau Kylleng West Genty Hills Badminta, kadang pulih ia Master of Science first year haga Department of Chemistry ke skol ba Nehu. Ke Council Kisan Lingdo haga Jingalang Kablalong mau Kerwat Southwest Khasi Hills District. Kelajir inong kitkam Bapura, ke Bekentop, you Chairman uba Pulin Lingdo, Vice Chairman ba Ailat Star Nongram, berubah Precious Lingdo, Secretary ba Munli Roy Lingdo, Advisor ba Demik Star Lingdo, berubah Elvinstone Lingdo, kabau dekot dengan kur Lingdo, nong Linkin Najit, yuba Yelam Lin Lingdo, Kentop, yaki wede kinong kitkam bahakmat. Menta paginya pai ki Khubor nakari. Unong sing yaga Jan Suraj, Prashan Kishore, hakajing kran bekilat patai Khubor, hakas ngi baar hading jing syarem hak election jika yang dorba thawan jong ke Bihar
syam haladi di kejingkit klik halokani kejing syarem. Robert Vadra ubade kurem jong ke Naiwieng ke seng Kongres ka Priyanka Gandhi Vadra ulakin thok ting halo ke result jong ke election padang syudap long shen Jylla Bihar dak bekenno bakidun buon kijing duna bat kijing do no kijing shanya nakipai ba. Kui kedur ki kelasa priang bha hagaran san social media kapen EU MLA jong gitunumul Kongres Uchandranath Sinha ula berngam bahkan ki kejing omsnam ladaweng no yaki kerteng jong kinong tap vote ki badai hok nag electoral roll jong ke West Bengal haga special intensive revision lapen long dak Election Commission of India. UMP ke seng Kongres Ushashi Tharor haga sengi baar ulai ro yu menteri rang baadu keri Narendra Modi halo kejing kiu irat ke yok akot hakari bat ula kintu ki ba bakin penne biang ke buram jong keri. Hadi ke jinjak kuput ke NDA hak election jong ke Jylla Bihar kedua jong minrang ba Nitish Kumar ubadang kedup yukun unitish kelasa priang hak social media bak lapen long mensim iki ba ke blakin tho bakan negede ke jinjak jong ke parti hak election. Ke Assembly Secretariat jong ke West Bengal kelaya selok bat kiriusat an Shravan Letit ke jingkhang jong ke Yang Bishar Supreme Court Bantenjo yekara jong ke Division Bench ke Kolkata High Court belapin mi hakata yo baladap ke balamat kerteng yu mukul roy kumud khot jong ke yeng dorba. Kui kedukin thei kala klat no hadim lakin no bakla thang hi ladi halo ke jing slam ban yo yake enumeration form ke badai shibenta nega special intensive revision ke badang yat menta syakmat haga Jylla West Bengal layat ho ki pulit hagas ni baar. Ketenat penya election haga Jylla West Bengal kelapen biang nadong syadong ban pendrong kerteng yaki koidi belah syaset hagi correctional home haga Jylla West Bengal bekila ban shin benta haga special intensive revision dak pendam yaki enumeration form bat ban IT syaki boot level officer. Haga bede bat kejing Pyrthei bom hajan Redford ha Delhi ke Enforcement Directorate kelapen long ya kejing Kendra haga sengi baar haki apusan ligi jaka terekam jaga kenhon Al-Fatah. Kejing Kendra kelas dang nadu kapor san mejimin step ringkat kejing sendar lang jong kipulen. Katuk ni sengi hadian kejing Pyrthei baklan bor ha Delhi kue kedur ki blaring hi do unongnya jong kali I-20 layoi bo Dr. Umar Muhammad ula persyang ban pengsan jika jing tunggu besni jong u dah keboong bagi dekam banyap martir. Mentah panggil apa isi Khubor nak Kylleng ke Pyrthei. Ke Human Rights Watch kepada kekinhon kebetulan nak bentah ke hok long beruman beriu. Hakar United States kelapen pau ke jing sngokya kalau karai penyap bala penmi persya ya ke mendirang ba do berem jong keri Bangladesh ke Sheikh Hasina badu menteri berem katanat kampo yeng azadu Zaman Khan Kamal Dhaka International Crime Tribunal Jonggeri Bangladesh. Kui ke samla lut kelayap hadirin bakala syak selat ha kui ke kali ha ke benta besyate jong kenong ba Brisbane ha Australia. Ki pulit ke Queensland Police Service kelayat ho ba hadirin kene ke jingja unongnya jong ke kali ula pet bak klem da pinsange satya ya ke kali. Arung ki he ofisa negeri Japan ba China kela penlong ke jing keren ha Beijing ha kesni baar wat ha pedeng ke jing kentho jong kemendirang ba do keri Japan ka sanne Taikaichi halo keri Taiwan kabla nang pensinjo shu ye ke jing de ha pedeng kini ke artli kiri. Dekis pa ngul kinong tho Khubor ha Kylleng ke Pyrthei kela pen pau ke jing snokya halo karai bela penmi persya ya ka mindirang ba do berem jong keri Bangladesh ke Sheikh Hasina da ka maham ru ba ke dei karai ka bela Kylleng bar ka bam shai ha ka bishar ka khadar jong ka International Crime Tribunal keri Bangladesh ka bu jing maru wat hi kendon jong ka an ha ka ni keri hadi ke jing penmi ya karai penyap ya ka mindirang ba do berem jong keri Bangladesh ke Sheikh Hasina klami ke jing ki ke bajur hakani kari bakla donru gijing jawab per barok shimit hakaba ki photli ki kali klasha thang hakisantli ki district economic advisor jong ka White House Kevin Hassett hakala sni ublei uloong basyan unsai keran halo ka sekolah ya khayi hapadang ke India bat ka United States Field Marshal Asim Munir jong kari Pakistan
ya ubla nyo kom unong yada nakabintagi Muslim mentaula syakin tho ting baula ya pen ya ki nongrim jongkri Pakistan nakabinta ki juminto shimet laong kai pot hakala asngi uble tikitu ki khubor hakimat kimat ntaga janmit khuble. You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.